Kitabu cha Samueli mriangoni wa handao. Sanduku la Bwana rinauja Israeli. Sanduku la Bwana rokala rizagonya miezi mifunga kukala na Afilisiti mai halombi na aganga na amburuga makiamba. Frihende rino sanduku la Bwana fambireni fruje kwao makizigize makiamba. Kala mnaruja ro sanduku la Mlungu wa Israeli. Musiruje kihuhu bule ela kwa jojo siviria muhirikireni sadaka ya makosa ya Mlungu wa Israeli. Nani mdahola na mdagunulironi kwa noni Mlungu waendera kumwadhibu. Afilisiti makuza makiamba kwa sadaka ya makosa ambayo nifihirike ni sadaka ya namna yani alombi na waganga makiamba. Hirikani vizuka jamai humatana ga dhahabu na panyatano wa dhahabu kulengana na hesabu ya atawala Afilisiti. Mana pigo ra mpata ninu nyosi na rikiapata awa atawalenu pia. Kwa vivyo tengezani vizuka ja gagoma ihuna japanya Mario mana inonga inti yenu na mumpe ishime ye Mlungu wa Israeli. Angine mdiho henda vivi andaricha kumwadhibu na kuyadhibu milungu yenu na inti yenu. Mbona bai mnaihendia mioyo yenu kukala mikomu hera Misiri na Farao marijo henda mioyo yao kukala mikomu. Vije baadaye ye kuadhibu kwa ukali samba mauruhusu atumwende vikara tayarishani gari hangana ng'ombe mbili zilizo zinakamwa na ambazo kazi zafungwa gogo. Kisha halanizo ng'ombe mzifunge naro gari ela wana uje ni chani kwenye halaniro sanduku la Bwana mrikweze mo garini na ndanza ko kasanduku ka kanda za ro sanduku ikani vile vizuka cha dhahabu ambazo ninu mdamhirikira here sadaka ya makosa. Ngonya mririche renderenye ela riloleni chambaro gari nda kwenda mwenga kwa mwenga rivuke mhaka kwenda Bethshemeshi bemanyanu kala Bwana nde azieresha gaga mafamanji dakala kavinda kala visho befunda manyasi aziere hagaga mafambule na kwamba kapatwa ni mafa gaga beni bahati mbitu bayo ohatu makihenda visho makihala ng'ombe mbili zikangwazo na makizifunga gari na makihala wana wao kiufunga chana makihala ro sanduku la Bwana na kukasanduku gariko kala najo vizuka cha dhahabu ja muhalani wapanya na maihu makivikweza mo garini baizo ng'ombe ziriho richirwa za kwenda mwenga kwa mwenga upande wa Bethshemeshi zagwiro yongira zichenda mwenga kwa mwenga bila kukata mkono wa kumoto edu wa kuria kuna zinarira. Watawala Afilisiti makizitua vivi hata mhaka wa Bethshemeshi vikara wakati huo watu wa Bethshemeshi ere madeteni manavunangana mariho tuhamato zulu na kurona ro sanduku mafairo ajo mkurona bai gari ndoro vivi hata Bethshemeshi mndani mwa Joshua na riki makanda za iwe bomu watu makihala yo mihero gari makipashula zile ng'ombe za zo makizihenda sadaka ya kuocha kwa Bwana alawe makirihala ro sanduku la Bwana ro sanduku renye vitu vya dhahabu makigatinya makigaika haho henye iwe bomu bai siku hiyo atwa Bethshemeshi mang'ombe za Bwana sadaka za kuocha na sadaka za nyama. Watawala tano wa Kifilisiti maona gaga gosi garigo kala gonya siku hiyo visho makuu ya Ekironi. Vivi ndo vizuka cha dhahabu virisho lacho na Afilisiti kung'ombe za Bwana sadaka ya makosa. Kizuka king'wenga kwa Ashidodi, king'wenga kwa Gaza, king'wenga kwa Shikeloni, king'wenga kwa Gadi na king'wenga kwa Ekironi. Bai sabu ya panya na dhahabu ya ere na lengana mizi yose ya Afilisiti. Iriyo kalani ya watawale hatano haungana mizi iriyo dengereshwa ngome na vizizishi. Iriyo huiwe bomu mdani mwa Joshua wa Bethshemeshi ruro yukwa ra sanduku la Bwana ni shahidi hata warero. Bai Bwana wapiga na kiala aga sehemu ya watu wa Bethshemeshi wala gatwa 1500 na mirongo mifungaye kwa kukalawere maritsu ngurura mundani ro sanduku la Bwana atumaomboleza kwa kukala Bwana weraza apiga na majanga mabomu kwa laga watu wa Bethshemeshi makuza makiamba ni hanadi maye kuima mbereza Bwana yuyu Mlungu mweri na yanda panda yende kwa hani ando ombola kuno kwehu bai makihuma uvoro kwatu Akiriati Jearimu wakiamba wa Afilisiti maruja ro sanduku la Bwana bai taramkani mkarihale.